جرادو دنگ زلال دم باش گودارن هجا دم مجموعه 12 برفرهی انوچه تی پیشکش کرن به دنگ من اکرم تعالو لیبریاوی سرنوچه لباجار کوبانی او تو پنجی چند روزان ده 3000 اندام داعشی هاتنه کشتن. گردی را گهان دنیزیک ده او بازار کوبانی جی چقدار داعشی ورا پاکش کرد. امریکا هشیاری دا سروکوزیر عراق عبادی. دیسا روش باش گهدارین هجا نهاجی برفرهی انوچهان. هر دو آلین سیاسی یان روجاوای کردستانی گوبریا چند روزان ریکفتن آدهو که لباشوری کردستانی امزه کرن و گریان روجاوای کردستانی و بریارا کدوماویا دو مهانده هر سه خالین سرکا ای کل سرهف کرنه ورم بجیش جی کرن. لسر وی که انجمن اجتماعی کرد لسوریه جوین لدار خستنا او تیده دخوازه 12 اندام خواه ید لیوگرا سیاسی ده دیار بکا. شبو امهنه که آگاهیا لسر وی روشیبستینی نهاجی مامستا نصرالدین ابراهیم سکرتری پارتیا دموکرات کرد لسوری الپارتی جواجار قامشتو بمره. دم باش مامستا. دم باش. سلاو و رز شمو کارمندی رادیا زلال و گهداری ویره. سپاس مامۆستا وەک هات ڕاگەهاندن جوین تێن دارخستن ئامادەکاریەوە هەنە بۆ هون 12 ئەندامی خوا هێش بۆ لێڤەگەرا سیاسی دەستنیشان بکن لە هینا تو زانیاری نەگیهاشتنی ڕاگەهاندنی مەتخواستم هەنێکی دەربارەی vێ ڕەوشێدت تژمەر زەلال بکرد وەکە تەکەرم کرد ڕێکەفتنا دەهۆکێ بڕاستی ڕێکەفتنەك دیرۆکیە و دوێ قوناغەهای هەستیار و حەساسدا ئەم وەکە پارتی ئەنجومەن ئەv دجرینە ئەم چێتکن ji بۆ دیارکردنا نونەرێمە لێڤەگەرا سیاسیدا ئێمە وەکە پارتیا دیموکراتی کورد سووری ئەم دبێژێن ئەنجومەن ji 4 پێک هاتیە ئاواکردن پارتیە ئەنجومەن ژن هەڤرێزیە جوانە کەسایەتیان سەربخوا و ڕەوشەنبیر ji ber vê yekê em dibêjin ev 12 cihê hene gereke her partiyek yek ji wa hebe nûnerê jina hebe nûnerê hevrêziyê ciwan hebe nûnerê kesê serbixwe hebe ev civînê me yanî baş pêş veçin lê hîn weke kelemekî weke نرینکی هیا ام دخوازن ویجی چارەسەر بکن هەواڵێ ما پارتیا کەسەدا پارتی دیموکراتی کوردستان یعنی ئەو دبێژن ئەم حەتانها وەکە هەر 4 پارتی اتحاد سیاسی لە جواتی ئەنجومەنی وادا ئەم حاضر دەبن داوا امتیازەکەی بکن لە جەمەژی ت حەل ت چارە نینە إلا هر پارتیک یک به از هر سی پکاتی دیجی انجمن یک بن ام بهوینا کونیزیک ام جوی مسئله جی درباس ببن و افر اللي وگرا سیاسی جی نبدن دانه وکا گون زانن یک شخاله بریار دناو مو حوالی تفدمی دجی به توافقیه مامۆستا دەربارەی ناکۆکیە لەسەر نونەرین پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا کوتخوازە بچار دەنگان دەرباس بێ ئەندامێکی ژووی پارتیە ژرادوی دەنگی زەلار ڕب تەلەفۆنێکی دەتە کەس کرد گوتبێژێ ئەنجومەنە نیشتمانی ئا کورد لە سووریە ئەرێ کرەبوو بەری گویەکیتی چێ ببە کو ئەو بچار دەنگان دەرباس بن یعنی حتا کۆنگرێ وان وەرە لەدارخستن ئەv نەتەوێ معنی گۆ ئنو چه تشتها به دوی چاری واتی داد. بله. یعنی مثلا لجنا تکلیش در به یکی واتی داد. بله. یعنی اف مسئله ها مسئله یعنی نممکنه لیوگرا سیاسی مسئولیت اف بریاری ریکفتنا دهوکی استاندنا. یعنی ام دبیجن همو پارتیه تفدمی همو پیکاتی انجمن هر 4 مکونه خواه حتی پارتی و فعالیاتش دروی هر دو اطاراجی گرک جه خودی دا بگرن جبر وی که وقتا ام یکی یان زیده یکی جوالی پدکه سر زیده بکن ویل سر حسابی
پارتیە کە دی بێ وێ وەرە ئەقساکردن یا وێ مکەونەکی دیش ئەنجومەن بێ ئەقساکردن ئەژبۆر تەمسیل حەقیقی بێ و ئەنجومەن بە هێزەکە خورد و بیەکبوونەکە هەرچار ئالیە خۆ هەرێوێ ئەم وەکە پارتی دیموکراتی کورد سووری ئەم دبینن و هەر پارتیەک یەک بێ و هەرسێ پێکهاتیە دیترێژی نونەرێ خوا اتفاق بکن هەلبژێرن ئێک و ئەندامن مەجلسا وەتەنی کوردیدا کارن ئەوژی ئێخوا بدنە پێش یعنی مامۆستا حتا نەهات وەک دەبێژێ لە هەڤهەڤکردن چێ نەبوویە ئەنجامێن داوی جواتێن وە و نەگەیشتن وەکەت هاتە خویاکردن یعنی بەلکی ئەو نها دەبێژن دەدۆژی ئەوژی دیسەوێ سەر حسابێ پارتی نەدیدێ یان سەر حسابێ هەرچی پێکهاتیە دیترێ ئەنجومەن بێ ژبەر بەیەکێژی ئەم هێوی دکەن کو هەواڵی مەد پەدەکەسە دەژی برۆحێ مەسئولیەت تەعاملێ پێرە بکەن تالیە ئەم تەردە ئەنجومەنەکەن تالیە ئیر و کورد حەموود بوونە یەک لەسەر سەرانسەری کوردستانی لە هەمبەر ئێریشێن تەرۆرێ لە هەمبەر داعش ئیر و ئەv حساباتی ولۆ حزبێتی یان کەسایەتی گەرەکە ئەم تەردە برۆحێ کوردایەتیە ئەم تعاملێ مەسەلە مامۆستا ئەندامێن vêlêgê lêvegera siyasî ve katragehanin 30 kesin ji her aliyekî 12 dimînin 6 ên serbixwe yanî we wek enekesê ew kesana destnîşan kirin yanî hûn li ser gihîştine tişkî ev qûnağayekê em ê her duwazdê xwe destnîşan kin ya di duwa em ê vêca ew partî yan fealiyat ئێژ دەرvey گۆبەری ژی هینەکە تەلەبا خۆدانە ئەنجومەن ji بۆ دەرباسی ئەنجومەن ببن ئەمێ هەفتور اتفاق بکەن ژمارەکە معەن هەواڵێ مەی تەردەبنی ji wê ژمارەکێ din یان wê tewafuk ser çêbê yan jî her 24 wê bi dengdanê wa şeşa destnîşan bikin. Belê mamosta Nasreddîn İbrahîm sekreterê Partiya Demokrat a Kurd li Sûrî El Partî زۆر سپاس ji bo agahiyên ku te da dengê zelal. Zor spas ji we re jî. Belê guhdarên hêja bultena me berdewam dike. Îro fermandeyê hêzên pêşmerge û yekpekî WPJ li Kobanê di Kongireka Rojnamevanî de dawî pêşhatên wî bajarî diyar kirin. Di Kongireyê de navê Borî ku bi dijwar xebat fermandeyê hêzên yekpekî li Kobanê ragihand di pêncî û çand rojên bihûrî de di şerê Kobanê û teroristên Daişê de bêtirî ji 3000 çekdarên wêrexistinê li derdora bajarê Kobanê hatine kuştin. Teroristên Daişê gelek lawaz bûne û êrişên wan ji hemû aliyan ve hatine şikastin. Ji aliyê xwe veragir Ehmed Gerdî, fermandeyê hêzên pêşmerge got, hêzên pêşmerge şanaziyê bi şiyan û berevaniya Kobanê dikin di gel yekîneyên parastina gel YPG û YPJ û ew jî vê çend bi mezintirîn şanazî dizanin. Ew ê navê hatî got ku Kobanê pêdivî bi hevkariya bêtir û yên bile ji bo hindek çek û teqemenî bikeve destê şervanên Kurd di zûtirîn dem de Kobanê ew ê ji destê Daişê were paqij kirin. Belê guhdarên hêja û delal dengvedana rêkeftina Hewlêrê bi awakî fireh belav dibe li bajarê Qamişlo Festîvala Helbesta Kurdî hat li derxistin. Nûçegihanê me Husên dêrikî li wê de amade bû û nerîna rewşenbîrên Kurd û hêviya wan ji rêkeftina Duhokê di vê raportê de ji me re zelal dike. وەک hûn dibînin û dengê helbestwana dibihîzin yanî gelek ji wa helbestê xwe de taybetî ser yekîtî yekêriziya Kurda ser peymana Duhokê ser erdê ser helbestvan û nivîskar wijdana û gelan e wijdana miletane ev wijdan em sade spî em dibêjin tevgera siyasî levdû bikin em qonaqekî gelekî zehmet dane ev mewduê man û nemana Kurdan e
گەرەک کۆبانێ و شنگال بەرچاوێ مەبێ ئەو یە سەرەکە بن ئەو هێزێن تەندرا و ئەبێ ڕادیکالێک و ێریشی کوردستانی تەواوی دکەن چینۆرەکەن گەرەک ئەم وەکو نویسکار نووسێ مەژێرە توژن ئەمژی ڕۆناهیە پەیدا بکەن وەکو سیاسەتماژی یەک ڕێز بن و خزمەتە گەلێ مە بکەن تەجارڕۆژ ئەم بەرگومانی ئازادیەنە و ئازادی یەکرێزی ژێرەدوێ Ez hevim heviyama duhokê neşke. Ez bes şkî dinikarim beş. سرکەفتنە دهۆکێ وەک تێگوتن بە عەرەبی شەیطان دهوربینیا دەیە حیا بەگەرن ئەم ببینن ئەو هوربینی چنە و ئەم بهێوینە یعنی گتێکە بێ ئەو دەستکەفتن و هەفەیمانە دهۆکێ تێکە بێ وەرێ براتیکێدا یعنی ئەو خەستە کامەیە و چاوێ مەلوایە و دۆم ئەم دترسن و ئەو هوربینی ببن سەدەمێن ناکۆکیە دۆزامە و هێوی ئەمە جوان و لەزترین دەم لە بکەن سەرۆکێن کووردا بلا ونکار بن گوتنا میری هەلبەستا کوردی ئەحمەدی خانی لە عەردێ بخن ئەو دبێژێ لەک پێک بە هەمیشە بێتفاقن دایم بتەمەرد و شقاقن ئەو لەسەر کوردان دەبێژ و گەل و وندکارن خۆرزگارکن ژبێ هەلوەستی وندکارن ڕەوشا کوردی پێش بە بخن گەل دانیرن دژوار یەن هەویر دۆر ئەم پێوینە گۆ ئەف سیاسەت مەدارێمە لایقی بێ ڕۆژاهای هێژابن و با داخوازین هێژابن فەرماندەیەکی پێشمەرگەیان ji Kobanê re gihand ku niha tenê ji sedî 25 ji bajarê Kobanê destê çekdarên Daişê de ye û got terorîstên Daişê paş vedikşin û di demeke nêzik de ew ê Kobanê bi tevahî were rizgarkirin. Di vê derbarê de fermandeya hêzê pêşmerge ya Kobanê Ehmed Gerdî wiha axivî heta niha şerê pêşmerge û şervanên Kurd li gel terorîstên Daişê li nava Kobanê berdewam e ji sedî 75 ji bajarê Kobanê di destê pêşmerga û şervanên Kurd de ye û tenê ji sedî 25 di destê Daişê de maye. Wezîrê Berevaniyê Kantona Kobanê jî Esmet Şêx Hesen wiha axivî zerareke zêde gihîştiye bajarê Kobanê. Mirov dikare bibêje ku Kobanê wêran bûye lêbelê ji ber ku şer berdewam e nayê zanîn ku çi zerarek heye. Li gel vê jî zêdeyî 2000 هەموڵاتیên di nava Kobanê demane û rewşa wan gelekî xerab e. Şêx Hesen axaftina xwe wiha bidawî kir. Piştî hatina pêşmergeyan ji bo Kobanê balansa şer hatiye guhertin. Mekarî bi hevkariya pêşmergeyan piraniya Kobanê ji çekdarên Daişê paqij bikin niha jî Daиш lawaz bûye û nema dikare berevaniyê bike û berdewam çekdarên wê ji bajêr direvin. Belê guhdarên hêja di heman mijara rêkeftina dihokê de û di kevana bernama ejendeya ya taybet bi Radyo Dengê Zelal Sekreterê Partiya Demokrata Kurdî Sûrî Mamosta Cemal Şêxbaqî vê rêkeftinê di wê dinirxîne û wiha ji Dengê Zelal re diaxive. Em wek şande ne dibin darê dibin çavdêriya serokatiya herêma başûr de bûn ew jî birayê me ne û birayê me mezinin ew jî wek me ew ji me pirtir tê diviyan ev qonaxa li hevkirinê qonaxa yekîtiya gotina Kurd li Rojava ber vê me bi dilekî vekirî bi singek vekirî me li hevdû godarî dikir bi hişekî vekirî me li hevdû godarî dikir ji wan bigên vê rêkeftinê ama wek herêm serokatiya herêm têkiliyê wan bi hêzên mestir bi dewletên netewîr mumkin e ez nikarim bibêjim na bes em wek şandeya me bixwe navlê dikir şandeya rêveberiya xweser me wek şande me tu têkilî ya tu danûstendin ya tu rûniştin bi hêzên herêmî ya navdewletî me nekirî me bi Kurdar kirî me bi Kurdar kir
gelek guftugô û danûstendin divîwarî çêbû û bi rastî di pêşiya van guftugôyan di vê hiwarê di li wê de em ji vê xalê ditirsiyan gino xalek asê be. Berova jî wê yekê xalek bi hêsayî hat çareserkirin di roja dawî ji rojên ku em li wê de bûn roja dawî ji guftugôyan tenê wê rojê hat guftugôkirin û ev mijar hat ser masê û em zû giyan wekebiyekê dîtina vê xalê de ev xal jî bi vê rengî hatiye bicîkirin. Hevalên me di Encumena Niştimaniya Kurdî de çi imkanat, çi derfet, çi hevalê wanî çekdarê wan hebin, çi heta leşkerê wan hebin, çî wan hebe, ev kêşe wê di rêya komîtek biçûk, komîtek ji hundir lêvegerê, vegera siyasî Kurdî, piştî lêveger bê avakirin, wê ji hundir lêvegerê wê komîtek biçûk bê amadekirin ji her du aliya û ev komît wê guftugoyan bi serkirdayetiya yepekêr bike desteya berevaniyê a parastinê rêveberiyê bike ji bo xatirê em binerin ev derfetê ku li cem Encumena Niştimaniya Kurdî wê bi çi rengî derbasî erkên parastina Rojava em vê karin em her du alî jî têgihiştin û melhev kiriye ku du leşker çênabe ebed ev yek hêz wê yek hêz dibin yek fermandariyê de be dibin yek serkirdayet carekê bi carekê ev mijar nehatî sermasê û ne têdhatî enekese di rêya wê komîtê re wê bi rengekî ciddî bi hûrkê wê bîn berdestê wê lejnê ew lejne wê rahêjê lejna muşterek ji her du aliya wê rahêjênê wê herin vê meselê bi serkirdayetiya yepekê re guftugô bikin û rêkê jêr bibînin yek leşker yek hêz çê rêveberiyek ne tuneyê gor rêkeftinê û gor bindekî xalekî ji xalê rêkeftinê wê rêkeftinê gotiye ev rêveberî cê xwe de ye ev rêveberî di vê nevê ille çêbûba ji ber pêwistiyek rewşa Kurda bû ev di xalek ji xalê rêkeftin bi hacetê pêwistiya wê bi xurtkirinê heye bi nûhkirinê heye hîn em wê zengîn bikin em wê dewlemend bikin ji ber vê jî enekesê wê bi rengekî çalak wê tevî vê rêveberiyê yek ji xalê vê rêveberiyê jî gino em ê bi hev re hewl bidin heger rewş alîkar be heger rewş alîkar be vê hewl bidin ki her sê kantona yek siyasî û îdarî Artêşa Amerîkayê di daxuyaniyekê de ragihan ku şeva borî balafirên wan civîneka serkirdeyên Daişê li parêzgeha Musilê kirine armanca xwe lê behsa wê yekê nehatiye kirin ku serkirdeyê wê rêxistinê Ebûbekir el-Bexdadî di civînê de bû yan jîna hinek zanyariyan behsa wê yekê dikin ku Bexdadî di civînê de bû û birîndar bûye lê ne Amerîka û ne jî Daeş ev yek piştrast nekirine her di derbarê wê êrişê de berpirsê şaxê çardan yê Partiya Demokrat a Kurdistan Esmet Recep ji rûda wê re got li gorî zanyariyên me di encama wê êrişê de zêrevanê taybetê Bexdadî Ebu Huzeyfa el-Adnanî û şarezayê çêkirina bombeyan yê bi navê El-Abbasî hatine kuştin. Esmet Recep wiha bi dawî kir hinek zanyarî hene ku behsa birîndarbûna El-Bexdadî jî dikin lê ew zanyarî nehatine piştrast kirin. Serokê Komîteya Ewlekariyê li parêzgeha Nînewa Mihemed İbrahîm ragihan ku hikûmeta Herêma Kurdistanê hikûmeta Iraqê li ser vekirina navendekê ji bo perwerdekirina 10,000 kesan ser bi artêşa Iraqê ve. Li gorî wê çavkaniyê serdana Wezîrê Bergiriyê yê Iraqê Xalid Ubeydî ji bo Herêma Kurdistanê di çarçoveya wê rêkeftinê de bû. Sekreterê Giştî yê Wezareta Pêşmerga Cebar Yawer di daxuyaniyekê de ji bo Bas Newsê re got bi to awayî em agahiyê rêkeftineka wiha nebûne. Lê Mihemed İbrahîm dibêje ku wan pêşwazî li 4500 kesî kiriye ku berê di artêşa Iraqê de bûn û cihê perwerdekirina wan jî di navbera Hewlêr û Musilê de hatiye diyar kirin. Cîgirê fermandeya leşkerî a Pazdarên Eyranê
عمدی مسعودی امریکا تومتباره دکه و دبیجه لجلولا چک و پیدوی جبوی رخصتن بردان خواره لدوف نوچه که اجانسا هوا النیر یا فرمی لعراقی ایرانی جزائری آماجه پیکریه که برهم کرونا امریکا لدجی داعش نراسته و امریکا و هف پیمانان لنافچداری جوللا سر بدیالا و چک دایا تروریستین رخصتنا داعشی کجا آلی لشکر عراقی و خلک وی نافچه داری هاتبو دور پیش کرن. جزائری خویا کرجی که امریکا بری چند روزان بریا اسمانی چک و تقمانی و خوارن و پیدوین نجداری جبو تروریستین داعشی بردان خواره فرمانده لشکری پاسدارین ایرانی تکس کرد. هرجی یکم روزا در بازبون رخصتنا داعشی امریکا بردوام چکید دا وی رخصتنه. بردفک وزارت دروی امریکا جانی د کنفرانس که روزنامه‌نویسی ده گود زانیاری لبر دست مهنه کو ایران چکدارین خودشینه عراق هر وها گروپین چکدار این عراق پرورده دکه او وی کیجی ام دلگران کرنه جنس دیار کر کو امریکا آگاهدار کو ایران آلیکاریا لشکری او چک او تقمنیان دایا ارتش عراق لروش عراق بتایبت هاتنا چکداران ای ویرانبونا روشا اولکاری بوی دگره بردفک وزارت دروی امریکا آماجه بوی کیکر و گوت کنها بر پرسیارتیا که وی روشه و دسته وردان ایران د کاروبار نفخوی عراق ده لستی سروک وزیر حیدر العبادیه جبرکو حیدر العبادی سروک وزیر و دبکو بر پرسیارتی تکیلیه لگل وی روشه. بله گهدارین هجا و دلال گهدارین رادیو دنگ زلال نوچهین ما سیاسی بداوی بون لیبلتنا ما بردوام دکه لباجار دربسی وقت زانین ناوند زلال آچاند هنر کردی یکمی ناوند بو که به زمان کردی و بو جبلی زمان کردی بگلک چالاکیان رادبه دوهجی لباجر یکیتیان ویسکارین کرد لسوریه سمینرک لدار خستن و تیده دیار کرن لسر کنگری خویده مزرندین آخوی و هفکاری ما جمره اف راپورت آماده کری. لناوند زلالیا چاندو هنر کردی لباجار دربیسی سمینرک خاطل درخستن جعالی یکیتیانی بسکارین کرد. صدا مال درخستن آوی سمینره رهبر ناوند زلال آران خلوج رادیو دنگ زلال رگهاند و گوت اف سمینار دخوازی اکیتیا ریسکاری کرد بو خواستن تشتکی خوب ناسکرین لباجرای دربیسی هم جوگ ناوند زلال ام آلیکار بون بوهاره ما آلیکاریا وکر شبو اف کچ و خورتی افغانی نهاتی خدی قلمیان هنه بخوازن نزیکی فین اکیتی بفن قاربن برهمی خواه جوار بدن خویانی کرن مجی آلیکاری بوار کر و جعالی خواه بر پرسیاره یکیتیانی بسکارن کرد دیلاوره زنگه راگهاند و گوت بو چاند و روشنبیری بو یک گردایی به پارتیتی و سیاستی تبدأ روشنبیری کردن باسکه سیاستی کردن باسکه پارتیتی و رخصتین سیاسی اگر کوهن شبینجی حتی برده اگر کوهن هنک کار هاتن کرنجی او کاری هاتی پرتر کاری خستن آبو لیتی بگیج وقت روشنبیری کرد بلو خودی شخصیت بلو خودی کسایتیه که او بخواه بلاد روشنبیری کاری بسازیه که لداخل مخابن نهار کرد اگر کرد لرجابای کردستان سری خوبنم بکن دوای روشنبیریه ده ام کارم بیجین جمعنا قابیس حتی سالا پینجی و حتی دوی چاقیده براستی گلکی کاری باکیش هاتن کرن گلک کاری گلک سازی هاتن آوا کرن گلک کومل هاتن چی کرن گاوا سازیک تیدا مزراندن هیوی تکرن کو گلک چالاکیل دارخینه و تشتیم بربچاب پیشکش بکه گلو یکیتیا نویسکارن کرد لسوریه دکاره همو نویسکاران دبن سیوانه که دا کم بکه و پرسگره که نوان چاره سر بکه اف پرس دمینش پیش روژه جنابند زلالیا چاندو هنر کردی لباجار دربیسیه عبدالعزیز تمه رادیو دنگ زلال
بله گهدارین هجا چندی سفرین خوارنه زنگین و رنگین بن و گلک جالبین خوارنه جیل سر هبن لی تشتی هری کو پیدویا روزانه یا مروفان پی هیا نان گلو نان لباجار دربیسی چاویا خلکین باجار دربیسی دویجن جانا کنان شکاویا جانا جی شوتیه و جانا جی نای خوارن هفکار ما احمد شیغموس او مجار شوپاند و نرین خلکین دربیسی لسر نان جمره دیار کر نان بوجنکه بنگهینه دجیانی ده به پیدابونا مازوت و آرد و اروان جارنا نان شوتیه و جارنا هویریه لیا خرابتر افچن روژن داوی تاما مازوت جیتی افتشت بویی سدمک گو خلق نرازیبون و گازنان جنان بکن هي دماغ ولا مناني وقصد زي كيف فهمش ناني آلي نايز على مشتر ناني أبيك شفرني عادي درتي بس دبيني ولو ملاحظات سرنا براستي شالي جودتي شالي بهنا قال لك بهنا موضوع دوان جيتي من بهماج عمالة شفرني قال لك حبك كيف تشنين دركن قرشك تقدر كيفن تشنين باقي جاك بما سبيد تشنين ولو تقدر كيفن أبجي بك آج بمرون زاني اعتناء متخازن دائما مراقبة سرابة واعتناء سرابة جيكي يعني ملتك كامل جويناني وفوتك أساسي ملتك تخازن بيسي مقاتبا ورقابة سربيسي هبه نتشكي عشوائي به هي مش مسؤولة في كاريبة كان باش مراقبة بكن أفشش مهما ناني علي ناني مالي ومش خلكي دفيزن إنه ناني وانجل كي جماري وزغور نافدانه وافيرو سيشارو جعرم غازنات كند بيرما مازوتي جيتي وإيج الفرنيت شغون إيج باقش ديكن أو أرفاني قشت كذا عردي وي أرفاني قشي ددنها وتخن عجاني الجوري مش خلكي دفيز وحياة أنا جي جيراني مد بيجين دبيناني وان وق بريي وهين أو جمار نافدي جبلي تاما مازوتي نباقش بونا نان جهاشتيه چقوناغي ولا تيج جمرة چيلو كاخد ياردك كودنا ويناني دا چديتيه براستي موضوعين يعني تشكي ايجابي تشكي باش انه مثلا تنين حاري ضغط نماي مثلا البرفرنايا ازموان اما تقريبا السير واحد كيلو تمام ازوت جيت يعني متخوزن اف موضوع يعني بيعالج جاندن يعني من ما كان بخون هنجي الماي وهلمتي حتى زارو يجولون ما دخون ابنانا وعقد شي سببها بيج حلك يجير ببينن بغدي حد كي اف مثلا انه كحشرات اوان افجي مبشعبي خد يعني بري دروجه نام فكر ما قلتش فر لفافا بعجانا تشيكم مليون ريولو حد كينك حشرات وان تذهبون يعني ازدل كيف اجيم انا كاجا مدمالي ده ام بوني وكوك بيش هم مدرونتين ام نام فتكن حتى اني عادي فرنيت نيجي ام ويجي فتكن ام ليد مرن ام دبينا لا بك تشتكي ولو تذهب يا وا يعني اب مثلا لازم حل به يعني ديج مسؤوله خوازن ساعتا وان خوش بام تخوازن ما حبكي اب مثلا جي مره حل بك انا ان شاء الله لسر قوتنا قالك خلكان وكارمند وكاركرين فرني هنا ليچمانان بفيرنگيه وكي بربرسياره وتاج دمي او روشانان وسابع احمد شيخ موسى راديو دنگي زلال دربيسيه بله گهدارین هجا و دلال بوی آوی ام گهشتن داویا بلتان خواهد مجمیر 12 ابنو چهاتم پیشکش کرن بدنگی من اکرم طالو جبو نرین و تیبین و هندکارن رو پلا ما فیسبوکی بناوی رادیو دنگی زلال وگر حتی سبی بمینید سای خوده دا دم باش